Markumdun közü açık ötüp kesse emne bolot? Jawap koyt, uşundu kalap enti jawap koyt ындай kılıp. Birazırak sorularımız var eken, uşlarga inşallah karaylık uşlardı bir seyre. Hurmatlı bir tuğandar, bu Erkin akemiz meçit salıp berip, yer alıp salıp berdi de Allah razı olsun, ömrünü uzun kılsın. Anan şundan burada Kocaaktar sentral meçit salabı dep yer alışkan dele. Ayakka meçit salınbay kalıp, bir yaka salınıp kal, ayakka karajat çok turup kal, 10 yıl ötüp ketkeni kedem oşol jerdi tartip boyunca alıp koyetken mıyzan boyunca. Hem al jer vakıf jer, alganga bol koydu. Şariat tüyüz meçitke alıngan. Hem o şerge birazırak meçit salıp koysak, dağı jamaatка jakşı, balдар el köböйүп atatına ki dep dokumentinden özüne bir 30-40 milyon akça gerek eken. Oşunda tıyın yok bolğan sebepten azır bir etek jaydırıp bersek, oşoga kolуңардан kelgen tıyınlarыңарды berseňer inşallah, oşol jerge salınıp kalsa, oşol meçit menin meçiti men kurgam dep aytkan hukuğuňar bolup kalat inşallah. Oşoga azır balдар jügürse etek menen, oşoga kolуңардан kelgen tıyınlarыңарды ayabay ele köp bere berseňer inşallah, jayrak kıdıran çurka ötüp ketip kalıp jetpey kalbasın. Oşentkile. Birönün kolun biri karabasın. Bu kança verdi men de oşunça da anda emet. Al emes özüňün oň kolun bergeni sol kolun bilbey kala turgan bolsun inşallah bardyk oruna gelet. Aytyp alıp moldekün çıkpa debesi men dagı şu hıdırmı kılayım bir. Men jaka karap bala. Bismillahirrahmanirrahim. Balkim amaldarың bardy kabul bolboy. Uşul amalın kabul bolup kalar. Kayaktan bilesin? Jakşılık 10 bala çoňoýtosun, jaman görgen balaň seni bagat, jakşı görgen balaň kötüňe bir tep köçüge çıgaryp koýuşy mümkin. Oşon üçin jakşılıktın kaýerde ekenini bilmeýsin. Oşoga hareket kılaver. Şahrybızdyň ke bir jerinde dalil taş ötköröbüz, ke jerinde jok, buga hadis barby deyt. Buga hadis jok. Hadis jok degeni taştın özü mınday bolan hadis jok. Birok başka bir hadis var. Laqqinu mautakum bila ilaha illallah degen. Bu kanday hadis? Marhumlarıňarga jayrak basebala. Marhumlarıňarga la ilaha illallah degendi ayttırgıla, kaytalap ayttırgıla deyt. Degende ölüktörüňerge degen söz gelet da, demek marhum ölüp kalganda kelimeni aytıp soğun bagışlasak jakşı bolat degen mani oşondan olam gelip çıgat. Oşon üçin uşunda adat bar eken, bu söz türde mildet debeş gerek. Ötkörgönдөр unçup ötkörö bersin, sünnette oylap bolsun. Ha ötkörбөs emне ötkörö berdin de аны uruşpasın hurmatly bir tuğandar. Doğran okutu degen түшүнүк kanday? Doğran bu davaran degen söz aylanuu degen söz. Mına batereka su var aylanat tipçe aylanuu degen söz. Bir adam ölüp kaldık yüzüge çıkıp, anan karlılık sebepten bir aylık namazı orası bolbay kaldı. Pidye degen söz var. Oşo karıp kalan aksakaldın bir aylık orozosu menen namaz eseptegende bu 10 kap buğday oldu mesela. 8 kap buğday oldu. Kembagalçılık bolgon jarım kap buğday var. 10 kap buğday bere albayбыз. Anan jarım kap buğday dep gel oşo aksakaldık 10 kap eken, jok eken. Bolgon uşurkende jarım kapты berебиz kembagalga. Ma uşu sana pidye dep. Anan kabul kılat da aytat, beşara jok bolsa kıyın eken, koy men kaytarayın dep, men silerge hadiya kıldım deyt kembagal. Dese tigi koluna gelip kaldı. Anda men dagı sana kayra berdim de oşentirip, jarım kap tegerenip, kaptın tegerengeni olup kalat. Birok bul kimge? Ulgayıp, karıp kalgan avuçka kempirge gana. Anan 40'ka çıkıp tolup durgan jigit avariya olup, bas bolup ölüp kalsa, buga doğran moran bolboyt. Doğran ulgaygan sebepten bir kança gün oruca karmalbay kalsa, ulgaygan sebepten bir kança gün namaz okulbay kalsa, oşonun pidiyasin çokultkan gana joruk. Eger de akçası köp bolsa barın beti doğran degen jok bolot. Bizde doğran degen janadan bir şartı katarında olup, bir jılkını baylap al, oşonu alış gerek de moldolla talaşıp, anı bazarga bir satış gerek de ızıçı oluyor özü min toalıpça. Özü mesele ölü gölgönde janaz uç mene mesele püttü oluş gerek. Doğran oşondan gelip çeyip kalgan mesele. Şirk koşkondor tübölük tozokto bolobu. Şirkti juup ketirүүчү amal bar bu, bar. Bul imanга keltiriş gerek. Kelime aytiş gerek. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dep,
ошол калиманы карманып калыш керек. Арбага сыйынган, тоого сыйынган, ташка сыйынган барыш керек. Атам, чоң атам ичкилик ичет. Әкелерим бейнамаз. Atam çoğ atam içkilik içpey, akelerim bari 5 mal namaz okup kalışın Allah'tan sorap cemaat menen dua kılıp veriniz deydi. Buna ne vere? Namaz okup oturat şehirde hazır. Atası arak içip oturat, çoğ atası arak içip oturat, bir tuğanda namaz okuyelek. Uşunun özü ibrat. Kudayım kimge hidayet kalasa inşallah dua kılağız, inşallah taksırım. Dua kembeyakta dağı. Atasına konokta baş berse bolobu. Aş menen jıldıkты birik ötkөрgөн tuurabı. Jıldık degen şariatta yok. Jıldık, 40'lık, 52 gündük, paýşambalik, 3'lük, 7'lik dagı neler var? Uşların bari yok. Birok aş berse karşı emes. Antkeni aş bir günge belgelenbeydi. 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda balдар kaçan çoğoyup tınıp Jaşelek, oşonda atabız ölgöndük dep gömüp berdiňer lel, rahmat silerge. Biz dagı baltar etibиz tolup uşuntu adam bolup kaldık. Gelgile dep toy verip eldin patasyny alıp koyuu degen söz. Ara karalaşpasyň, muhtaç bolbosun, riya bolbosun, oşon sen makul. Birok andan dagı jakşysy oşoga ötken tıyında aparıp, karlar üyüne aparıp 1 yıl tamak aşy kamsız kılıp berse, madrasanın 1 yıldyk aşy kamsız kılıp berse, bul 1000 aştan jakşyrak bolot. Aşyň bir günde pütöt. Tiginin 360 jalaş bergen bolasyň. 1 yıldık kamsız kılsan. Oşa ketken ısırap 1 yıldık madrasany kamtıp ketet. Azır uşunda payda oldu. Biz Bişkek'te Medrese Salvat Akademiya çoğun kılıp. Medrese Salvat'abız. Anan Noqat'tan bir kız çaldı. Özü Amerika'da turatın, Amerika'da. Aytat, atabız öldel oşoğa jıldıkta vatçat, aşta vatçat, ne kılayım deyip suraştı men ayttım. Biz atabızga kete turgan aşka tıyın çoğult kıla deyit. Oşanın bardığı medresege vereylik. Oşa medresenin bir jeri kurulup kalsın. Yok degende bir klas deyit. Ömür boyu atana soğup jete beret. Ne degen? Mına uşunda ballar bolsa, uşunda perzent bolsa. Ayalı menen kүйөөsü joluguşkanda kimisi birinci salam beriş gerek deydi. Degeli ayal erkege joluguşkanda çoçun ayalga çoçun erkek salam aytsa bolobu deydi. Kimisi birinci görgön salam ayta beret. Anan ayal eşkede kүйөөsü kara oturup tikte otura berbeydi. İşte birinci görgön adam salam ayta beret. Erkek ayal kүйөөsüne. Anan köçödögü ayaldarga sen görsöň betin karabay salam ayta beresin. Tigir ayal alik içinden al ötüp kete beret. O aleykümselam bala çakallar jakşybı dep saňa mintpeyt ayal kişi. Alik içinden alıp koyup başını ike ötüp kete beret mintip. Suraşıp oturbaysın. Önün çıgarbay ele koysa bolot. Enan hem jakyndyrak tuğan ün çıgarbay koysaň baya salam aytpay koyup dep barıp kүйөөsüne aytıp urguz öldürüp koygonlar var. Alар ошондой жаман акмак ара kүйөөsü салардан jakşypy dep ötüp kete beret. Ün çıgarıp içine mintip koyup. Aga suraşıp oturbayt. Jakyn tuğanlar oşonday. Çoçun ayalga oşonday salam aytılınbayt. Aytılınsa da alik ün çıgarıp alınbayt çoçun ayaldıkı. Ölgöndü ayallar kök giyişet şol tuğrabı. Bizdin tartip menen kök giygen tuğra emes. Aza kütü degen bar, egerde kүйөөsü ölsö 4 ay 10 gün aza kütöt. Söykö takpayt, çekek takpayt, betine kirende başka işteke koyubayt. Oğuzun boyabayt, gözün boyabayt. Anan toyga giyip bara turgan çarpala köyneklerin kiybayt. Prastoy ile kiyinet. Kızıl kök bolaveret, ayırması yok. Bolgonu toyga giyip bara turgandy giybayt. Raskam keti vergen köyneklerin kiybayt degen söz boldu. Atayın kök köynek tiktirip giyet degen bid'at yok. Atayın kara köynek tiktirip giyet. Anan kayra kalmaştırat degen yok al. Bolgonu үйde giye turgan kiyim menen jüre beret, bazara köp çıkpay, oturuştaga barbayt. Kүйөөsü ölgön 4 ay 10 gün gana boldu. 3 ay emes, 4 ay 10 gün. Al emi atası, je agası, je bir tuğandar ölüp kalsa, bular 3 kana gün. 3 ay 3 ile gün boldu. 3 günden tirikçiliğin kıla öğret barıp. Sağınsa ilap koyut kişine boldu kayra, Kur'an oku işin kıla öğret. 3 ay giygen turamez. Markumdun közü açık ötüp kesse emne olat. Cevap koyut, şunu kolapinti cevap koyutun dağılıp. Köz açık olat, antkeni canın karap durat da ketti depşe. Anan bar ukala pinti koyut. Anan bir adam köz açık bolup, bakşı olup, adamlarga tölgü açıp jürgen bolsa bu musulman emes. Eger ömür boyu köz açık bolup, oşanda ötüp kesse, aga janazadaga buyurubayt, aga musulmanlar mazarda aslında buyurubayt. O kapır. Kayaka köz açıkların mazarına kömü asına aparıp. O musulman emes. Köz açık,
Palçı, Daligarmov aytып bergen, Kartaçev aytып bergenler var go. Bulardın bari kapır. Tövbe keltirip musulman bolmoyunça janaza buyurbayt bularga. Eger kimdir biri özü tiriu kezinde talil taş ötkörüp kandap koysa kanday bolot. Eger андай kılsa al bid'at bolup eseptelbeyb degele ziyanı bar jok bu. Tasbih var şurada tura tasbih. Beş tasbihini. Muna sen talil taşın. Namazdan tartıp otpayсың günüge. Oşo sen talil taşın. Subhanallah, oşo sen talil taşın taksırım. Ar namazdan tartıp otkan tasbihing oşo sen talil taşın. Atayın kapka tolturup oturup sana otur şart emes ana. Şu namaz dile okup kaltırıp okuyu versen oşo sana talil taş. Sizin sabaklarınızdan Allah'a ant berip atkara albay kalsa kaffara kılış gerek dediniz, kaffara kanday kılar? Kaffarat bir adam ant içip, uşunday kılam dep, kasam içip, kıl albay kalsa bir kulda da tıka çıgarat. Bir kul, hürrem, kul, oşona zatqa çıgarat, satıp alıp. Biro anday jok da bazar deyem, hazır jok kıyın hazır. Ne kılat? 10 kambagalga üstü baş giyim alıp beret. C 10 kambagaldı bir gün toyguzat. Ertemenen bir mal, geçinde bir mal. 3 mal okat içken bul oruslardan gelgen tartı, bizde 2 mal dele bolat. 11'de bir ceysine saat 6'da oşu menen büttü bardığı. 2 mal okat oşu menen büttü. Al da kolun ağabey sözün ocak okat. Ne kılasın desen anda 3 gün oruca karmap veresin. Nafil. 3 gün. Oşu menen kutulasın kaffaratın. Darat algan çaktı bağımdatın uaq ötüp kete turgan bolsa tayanmalı okusa bolo. Yok. Tayanmalbaysın, darat alıp gelesin, uaqıt ötüp ketse kazasını okuysun. Uaqıt ötüp ketse okuyturgan ekili namaz var. Birincisi janaza, ikincisi ayt namaz boldu. Kalgan namazlar uaqıt ötüp ketet dep kaltırbaysın. Musulman adam sportsmen boluş gerek be? Yok şart emes, biroq densoluğu için bolun hareket kılış gerek, özün maşıgıp karaş gerek. Oşoga girip alıp ömür boyu çırkap жүрүш şart emes. Biroq densoluğu çiң bolup maşıgıp, oşol densoluğun karaş mildettü. Antkeni hadiste aytılınat, küçtүү musulman, küçsüz musulmanga karaganda Allah Taalaga jakыныраак. Ulak çapkanдар, başkalar en zor nerse. Biroq ulak çapkanda barıp, ulakta kıra kılıp, jana uşunda çıkıp ketken hazır. Kolundan tartıp alıp koysan kan jandagi janjokörü gelip, sen niye tartıp aldın urup, anday uyat bulat anday nerse. Tertip menen boluş gerek. Futboldun tertibi var, voleybolun tertibi, ulakka gelin tabii tertip bolup ketti. Ulakka bardık mafya menen barat, aksakal oşo mafiyanın çoğundan ketip alsa kolundan tartıp alıp koysan, küçtүү adam bar tartıp koysa, gelip korkutup kamçı menen nukulap, öldürüp koyunga çeyin barat. Aram oşo etkeni. Aram. Kolundan kese varsın, barbasa otursun yüğünde, katının janında. Aram oşo nerse. O şerde adam aytpagan sözde sögünösün ulakta. Anday bu attı başka, çappa başka. Sögünbe. Aksakal ulakçılar durmatta. En jakşı sport. Attın tarbiyası, antkeni Peygamber aytat, Aleyhisselam aytat, ayalın gönülünü alıp, makabat bolsun da ötkörgen uaktın, atını tarbiyalap ötkörgen uaktın boş uakt dep aytılınbayt. Soğup bolat deyt. Biroq oşo soğup bolgon desen aramga bu bizdin kırgız baylar almaştırılgan tuura emes. Aytkıla baldarga, ulakçı baldarыңarga. Barganda sökpösün, başka kılbasın. Ayerde küçtün işi. Törgösen anda gelip o katımga törgötüp oturanda. Küç atasını tanıbayt o şerde. Tertip menen boluş gerek. Uyat ele olduk şu bizdin Jallaba törön çın be? Kayerden ulaktan janjal bizden Jallabattan çıgat. Ölüp atkandagı bizde, başkasıdagı bizde, muştaşıp atkany bizde, razborkası bizde, şarmanda oldu. Talaslar jönele çağıp atat, jakşınak tertip menen bolup. Leylek jönele çağıp atat. Jallabat ele bir bele bolup ketti. Adaldı aramga çıgarap turgan bolup kaldı. Darattin parzın atkarıp ması giyse bolat. Gün suğu eken, ertemenen juğanda Darattin parzların betin juğdu, kolun juğdu, putuncu başına mas tarttı, murdun çaykagan jok, ozun çaykagan jok, masını giyip alsa bolu veret. Antken Darattin parzlar toluk bolsa Darat bitken bolat. Kalgandары alsa anda metre jakşıraak. Acılıktan düşken karajattan imamlar gaylık kılıp berse bolu, abdan sonun bolat. Oşentip ben bergem. Hani işten getip kaldım, o şöyle bir kaldım kayra. Hazır aylık beremiz, Türkiye'den gelgen akça bir oğal tügönüp kalsam niye kılavuz bilbeyim.
Үйдө же офисте балык, попугай бакса болобу? Ошол бага турган балыктын түрү болот. Анан о базаргондо кайырмага бир чоң эле балык тутуп келип туруп капас салып койсоң болбойт ал. Ошол капаста жүрө турган балыктын түрү бар, ошолор болот. Бөдөнө, бакма бөдөнө болот. Анан бедеге барып тутуп келип сайрап коюп, жана катын издеп сайраган, ыйраткан бөдөн ал зулумдук, о жакшы эмес. О анча жакшы эмес. О попугайды кое берсең кайра күнөөкөр болосуң, өлүп калат. Жей албайт о попугай. Туулганда чоңо тастаган, капаста туулган попугай. Аны эшикке чыгарып берсең ал өлүп калат, билип баста. Ал болбойт о попугай андай. Орусиядан жанагы көп сүт берген уйларды алып келип туруп, биздин жайлоого кое берсең, капталда кете тоголом чөтүмүш бинтип. Жанагы донский аттарды алып келип үйүргө кое берсең, о биздин жанагы жайлоо бар, биякта кымыз чыгарган эмне эле? Сервин жок. Сервин. Сервин кетсең тоголон түшүп кетип, о актарсын таап аласың, жылкын айгырыңы бар, тоголонгон бойдон кет. Алар теги жерде багылган айгырлар да, алар бизге жарабайт да, тоголон түшүп кетет наракка. Зоот айгырлар. Каза намаздарды куптандын 3 рекат витр важиптин алдында окуса болобу? Болот. Каза намаздарды бардык учурда окуй бересиңер. Күн чыгып атканда, күн батып баратканда, күн чак түштө 3 эле убакытта окулбайт. Калган бардык убакытта каза намаз окуло берет. Каза намаз казан айтылабы же куптанга айтылган азан менен окуса болобу? Каза намаздары казан өзүнчө айтылат, айтканы сүннөт. Үн чыгарбай отуруп эле ошондой эле секин-секин айтып эле окуй бересиң. Эгерде 5-6 каза намаз чогултуп окусаң, бардыгына бир азан айтып, ар бирине комат айтып окуй бересиң. Куптандын азаны, куптандан кийин окулган каза намаздарга тиешеси жок, ал ошо өз убагында. Намаздан кийин зикир тартпай эле койсо болобу? Ооба, болот. Жанагы каза намаз окугандан кийин таспih айтып толтуруш керек, шарт эмес. Жаңы төрөлгөн балага азанды сөз молда айтыш керек, бир ата сөз айтса болобу дейт. Молда айтыш шарт эмес. Молда айтыш шарт эмес, ким айтса дагы жарай берет. Бирөө менен урушуп кетсе, бетке урса болобу дейт. Болбойт. Болбойт. Не кылыш керек экен? Итти эмип чоңойгон койдун эти адалбы дейт. Ит кой тууп өлүп калып коосуз калган ит канча тууган канча эмип чоңойтуптур. Кооз итти эмип чоңойтупту, адалбы дейт. Адал боло берет, анткени ал кой мындай мукаллаф эмес, адал жегенге буйрулбайт да. Кой адал боло берет эти. Иттин сүтүн эмип чоңойсо деле. Анткени кой өзү адал жаныбар. Анын жеген оокаты мындай арам болушу адал болуш шарт эмес. Эми бирок таң каласың, кээ бир ушуну сурай берет. Кантип эле ушундай бардык жер ушундай болуп кетсин. Жанагы тоок өлүп калса, ичинен тукум чыкса, ошол тукумду жесе болобу деп сурай берет. Тукум өзү 5 сом базарда. Чоң тооктуку, кичинекей тооктуку япондуку 3 сом. Жакшылап сана бекаран берип кое берет. Ошону менин кымбат убактымды сурап 10 мүнөт кетирет. Ыргыты бер тукумдун аракы. Аслында болот. Жесең болот. Бирок ошо сурообу. Азыр токчулук заман, алхамдулилла. Адамдарга таң каласың. Каяка кетип калды? Мынакей. Ой. Бир жака чыгып кетип калды да, буларчы билбей калдым. Каяка кетип калды, билбей калдым. Болду, келди. Наристенин кулагына башкая сүт саап койсо, ага махрам болуп калабы дейт. Муну азыр эсимен чыгып турат, айтып берем иншалла китептен карап. Анткени бир тамчы оозунан кирсе ушундай, ошондон кирип азык боло турган болсо, анткени кулактан суу кирсе орозо бузулбайт, бирок май кирсе орозо бузулат, сүт май өкүмүндө. Демек кулактан кирген сүт дагы адамдын денесине пайдасын тийгизиши мүмкүн, махрам болуп калыш ыктымалы бар, бирок китептен караш керек. Азыр эсимен чыгып атат муну. 4 жашар баламды Маккага же Мадинага карылыкка берсем болот. Сен көжаңга берге бер. Мына эң чоң карыңар. Канчалык дүниөлүк конкурстарга катышкан мына кары. Жөн адам эмес. Ушу масжидиңерге жарасын деп, бирлан кары экебиз имам Дамбулдабыз айтып атып, ушакка суранып келгенбиз буну. Ушуга бергиле. Мындан асса башка жака апаргыла. Көп жерде мындай жок. Көп жерде жок.
Kança konkurslara katışıp kelgen. Dünyölük. İlimdi özüңün jeriңdegini pütürgönden başka jaka barasın. Attap ketpeyt ilimde. Betine suu tiyse, allergiya bolup jatsa daarатты кандай алат? Таямын кылат. Кургак daarат алат. Балагатка жете элек бала же кыздын күнөөсү жок болобу дейт. Ооба күнөөсү жок болот. Билип туруп күнөө кылса эмне болот? Күнөө болот. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Uşol namazga kelген адамдардын бардын тилектери кабыл болсун. Жан курула турган мечитибизге жардам бергендердин тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Ал токтоп калган жо дагы берсеңер боло берет, кетип атып дагы берсеңер боло берет. Ошол садака келе турган балелердин баарынан Кудай Таалам ошону менен кайтарган болсун. Элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кудай Таалам ар кимди тилей турган дуа тилектери бар. Ошол тилектердин баары кабыл болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Жамааттан дуа тилеп, дуа сурагандар бар. Сапарга чыгып аткандар бар экен, иш баштап аткандар бар экен, арак ичип токтоп айткандар бар экен, ооруп аткандар бар экен, сапарда жүргөндөр бар экен. Кудай Таалам ошолордун баардыгын тилеген тилектерин берсин.